buku ya 1822 buku ya diema ergo khoditše mosadi o khoditše bolo o šeditše ke morena amen ka go tekšwane erego o ebile wena ga o dula le magoši ka baka la tlhokomelo ya gage amen ke ra ke tlo bolela ka ngwana re tlo bolela ka mmage pele amen ka lebaka la gore ngwana o ba gona ka baka la mma amen ke ka fo ke re ke 1822 ere o šeditše ke modimo go khoditše yena o šeditše ke modimo amen lebogile gona ga lesea amen ba bantši ba hlokaga amen bara mo pukung ya rena ya 18 e re morana jesu kana a tšea lesea a le bea mo pele ga bona a tšea lesea a le bea mo pele ga bona a bolela mantšu a gore ruri ke a le botša ka le sa fetoge la ba jalo ka lesea le mmušo wa magodimo lena le ka noko ba o bolela ka direkiong gore o gona le ka seke la kgona go tsena mo go ona amen ka le sa fetoge la ba jalo ka ngwala o ba tša ngwana ba mo swantšha o botša ba kgale kompo o botša ba lesome le metšo kompo bošong wa leta ba botša rena ga re sa fetoge ra ba jalo ka lesea le amen mmušo wa modimo re ka o kwa ba o bolela go thobela fm gore o bona le go botamela re seke ra o botamela bara ge re ka sokologa ra ba jalo ka ngwana re ka tlela kgona go tsena amen ngwana o ka mmetša ka club amen ka kua a ba buša go tshwara a go thabela amen go ka ngata mo dresseng lo go lalela ka December gore e re go bina kae ka boetla amen amen ke apara diputsu ge re bina ke tla ka wena alleluia ke go bontšha gore re sana go sana se sengwe sa se shotsa amen ra fela re bina re betla pele ba morena rena re kgone go e betsa ka lebaka la re a kgona go laletšana ra ba ra beelana dipampara ke bolela ka gore ge re ka fetho ra ba jalo ka masea lesea le re tlhakatšitše
mantsweng a mogare o mongwe pa kgaitsedi o boletse gore bana ba go ba be gona amen le nna ke fa gopolelong eo amen ka lebaka la gore gone jalo go tsene mokgomong kopo baswa bantši ba bolela ka sekgowa ka mantswe a sekgowa e le gore nna ka sekgowa e ka no a šetša ba re cost of living amen ke mokana motshwadi ya ngwana ka o tee fela napila a bolela sekgowa seo amen testamente ko go 27 e re ngwana ke kelo ya mene ke mpho ye tswang mo modimo gape go wa thibela o ra o thibela tshogofatsa modimo amen le promotion ya mmereko o ka no se fumane ka lebaka la o thibile kgaogo le modimo amen ga o lebeletse cost of living ba re modimo o be a ena le moraro ka bona le ka wena nka lwela seba the cost of living ka baka la gago o rile bona gone ba tlogele ba be bona le bona modimo ba lebe ka seke ba bolaya ke tlala amen bana mogala ba sa bereke bana ba ka seke ba robala ka tlala modimo o na le morero ka maphelo a rena le bana ba rena modimo o ba le morero ka bona amen jalo moletsa kore wa baswa a lebelegeng amen a re seke ra itšhaba amen a lebelegeng ge re kgoditše basadi re ba tlhokomele le banyale gapa re re go belega ra tšhaba ke fole ka tetiko botsa batho kere rena ba sogana seke ra batla le gone le phofolo go ikalela re ka tšhaba amen ga re seke ra ba kwana amen ge e ka tswelela more ka tswa ka moka ba ra itlogela yona ka moka ge re dirile a re tšee maikarabelo a go tlhokomela go a go fitlhela bana re ba godiša re ba iša le dikolong amen ra ba metlhala e mebotse ka letšatši le lengwe re palela ko go kgala bana ba borena ka baka la bošaedi bo rena le bodiago amen ga o gopola go mokgalema oa gopola oa tseba gore tšele nna ke šešile ko morago tsona di ile go tla le mago ga re tšileng dilong ka moka re sepela le tsona le thuto ya rena e ile go batho ba ile go gape evangeli a se ya ka tenteng fela ge re ka le ruta ka fa e ya kwagala mara phethagatso ke ka kua ntle ge re ka le ra ruta fa gore a re tlhokomelegane ge re ba tšhabela batho ba ka seke ba sokolo ge fela re ba tlhokomela batho ba tseba gore thuto ya apostole ke ye phelago ka gore e ša batho ko therešong magomalongwane go bina 7 ke boela fase Hallelujah. Amen.